Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ехто, почитани гледачи, вие сте на вистинското место, бидејќи во наете 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечер во втор дел од интервјуто со Крешимир Мишак. Вие баравте, ние снимевме нели интервју по Skype. Минатата недела емитувавме некаде 50-55 минути, првиот дел од интервјуто со Крешимир Мишак. Сега следува вториот дел, исто толку интересен, ако не и поинтересен, за Бил Гейтс, за вакцините, за 5G технологијата, за чипирање и така натаму и така натаму. За сето тоа ќе разговараме во наредните 50 до 55 минути. Останете со нас, одлично интервју, сигурно нема да зажалите. Мислам исто ко вас, а би сакал да ве прашам, што вие мислите за Бил Гейтс? Вие 2 или во 3 наврати велите, ваше право е дали ќе му верувате или нема да му верувате на Бил Гейтс. Па јас би сакал да ве прашам, вие му верувате ли на Бил Гейтс? И што е метафора или персонификација Бил Гейтс? Што де факто представува Бил Гейтс? Ако сите се согласуваат околу него или околу неговите проекти, а околу сите други работи не се согласуваат, тогаш Бил Гейтс е нешто многу крупно. Што представува според вас Бил Гейтс, му верувате и што може да донеси? Pa gle, s obzirom da sam ja za razliku od drugih ljudi pročitao da je Indija tužila Bill Gatesa, i nije to jedino mjesto na svijetu, i s obzirom da znam da cijela ideologija cjepiva je nešto čemu ja nisam sklon. Evo, zašto kažem ideologija? Zato jer se ona temelji na jednoj ideji, a kad se nešto temelji na ideji, onda je ideologija. Ta ideja na kojoj se temelji ideologija cijepljenja jest ideja da su cijepljenja iskorijenila bolesti. To potpuno nije točno. Imate nizove knjiga, mogu bih tu sad pokazivati, ali ne da mi se, a na kraju krajeva mnogi od tih grafikona stižu sa stranica Svjetske zdravstvene organizacije, gdje vidite da su sve bolesti skoro nestale potpuno prije nego što je uvedeno cjepivo. Dakle, ovako je bio grafikom ovako. Padalo je, tu je donja crta, padalo je, i tu je uvedeno i onda je nestalo do kraja. Šarlah isto nestao, makar nikad nije uvođeno bilo cijepljenje. Što znači da se mi trebamo zapitati o temeljnim postavkama naše biologije i medicine. I sad kada na vaše pitanje o Bill Gatesu ja uvedem dvojbu Béchamp-Pasteur, ljudi će mi bijelo gledati, šta ti sad to pričaš? Ali Pasteur je smatrao da je klica uzrok bolesti, i to je temelj današnje borbe protiv virusa, dok je njegov suvremenik Béchamp smatrao da su virusi i bakterije stalno u nama, da je okoliš uzrok. I zato toliko dobro djeluju alternativne medicine, jer one mijenjaju okoliš kroz prehranu, kroz odnos lužantosti, kiseline, kroz odnos psihe koja zapravo utječe na taj okoliš. To je taj holistički sustav. Drugim riječima, ja osobno mislim da Bill Gates pripada dosta dugoj tradiciji eugeničara. Znači, ova transhumanizam o kom danas pričamo, on pokušava napraviti savršeni svijet, a to su isto eugeničari htjeli, samo transhumanisti to pokušavaju kroz utjecaj direktno na gene. Zato oni obožavaju genetiku. Jer oni misle da geni ljude određuju. To je totalni nonsens od kad postoji epigenetika. Iako od kad mi vidimo da jedno jajčana blizanca, jedan umre u 55. drugi u 82. godini, a jedno jajčani su, znači epigenetika govori da nas naš okoliš određuje. I naše misli, i postupci, i ideje o svijetu, i naše, i sve drugo. Znači imamo tu situaciju da su zapravo eugeničari u genetici dobili jaki alat. Kako jedan čovjek, kog sam citirao u svojoj knjizi, rekao, u Silicijskoj dolini postoji nezdrav interes za genetičko poboljšavanje vlastite djece. To je njihova ideja. Kao genetički će poboljšati svoju djecu, a mi ostali ćemo ostati jadni. Meni je to smiješno, jer ako oni misle da ljude određuju geni u današnje vrijeme, nakon što je znanost dokazala da ne, ali što kao ću reći, znanost isto ide raznim brzinama. Često puta neka znanstvena otkrića treba vremena dok ona ne postanu dio mainstreama. Recimo, kad je Bruce Lipton imao knjigu Biologija vjerovanja i pričao o epigenetici, to je bila alternativa. Danas je to priznata znanost. I časopis poput Nature naređuje bi da se to nikad nije dogodilo. Jer ti epigenetika govori nešto drugo. Drugim riječima, Bill Gates je eugeničar. Stari eugeničari su čistili genetski ljudski rod tako što su ubijali ili sterilizirali mentalno retardirane i tako dalje. I nemojmo mi misliti da je to samo Njemačka radila. To su radile sve zemlje. 30. godine u Kraljevini Jugoslaviji su bili eugenički zakoni o sterilizaciji i tako dalje. Drugim riječima, eugeničari su postali transhumanisti. Bill Gates je po definiciji eugeničar i ono što je zapravo jako zanimljivo, bez ulaženja u ikakve teorije urota, evo, neću nijednu knjigu Davida Icka uzeti. Ono što se vidi, dakle, sam Bill Gates ovako kaže, moramo procijepiti sve ljude po siromašnim zemljama, to kaže u jednoj rečenici. U drugoj rečenici kaže,
time moramo napraviti smanjenje populacije na svijetu i smanjenje rađanja. I sad ti gledaš te dvije rečenice koje on rekao u jednoj rečenici i ti vidiš da za njega one predstavljaju jedno te isto. Za njega je cijepljenje način kako da se smanji broj ljudi na svijetu. A mi, kroz naše naočale mislimo, zapravo ne znam što mislim, ja sam primijetio da ljudi često puta stvari za koje ne znaju da postoje ih ne vide. Znači oni, ovo što sam ja pričao, ne vide. Kao što je rekla jedna moja prijateljica, ja vidiš simpatičan čovjek, brine se 3 godine unaprijed da napravi cjepivo. Mislim, može se i tako gledati. Zato sam rekao, svako će se morati sam odlučiti što vjeruje. Ja na temelju ovih stvari koje sam rekao, mislim, nije to stvar vjere. Za mene je to dosta očigledno, jer, znate, nekad davno su, prije nego što su izmislili izraz fake news, su izmislili izraz teorija urote, teorija zavjere, conspiracy theory. Pa ovako ću vam reći, ako je istina u znanosti da se jedna teorija potvrđuje kroz sposobnost njenog predviđanja, znači jedna teorija u znanosti mora biti u stanju predvidjeti događaje, pa onda to prava teorija. Ja bih rekao da teorija urote isto ima svoj kapacitet za predviđanje događaja. Kad shvatite kako se svijet slaže, onda ćete vidjeti da u stvari za razliku od teorije urote, ova druga teorija koju sam ja nazvao teorija spontanog razvoja događaja je ona u kojoj sve nastane spontano slučajno. Dakle, mnogi ljudi vjeruju u to. Ja bih čak rekao veći broj ljudi. Ja i možda neki manji broj ljudi, 10-15%, ne. I to su vam ta dva principa. To nije stvar, ova teorija urote je nešto čudno, ovo je normalno. Zato sam ja i smislio te naziv teorija spontanog razvoja događaja. Da mogu, ako mi neko kaže, a to ti je teorija urote, da mogu reći, ovo je teorija spontanog razvoja događaja. Jer kad vi smislite etiketu, onda vi tu etiketu obojate negativno i sve što stavite pod tu etiketu, ljudi više, mnogi ne žele s tim imati posla. To je zapravo način kako se vlada ljudskim stavovima i uvjerenjima. Tako da, evo, odgovor na pitanje, da pazi, ti eugeničari, cijela američka bijela elita, oni što zovu WASP, White Anglo-Saxon Protestant, većina njih su bili eugeničari 30 godina, američki predsjednici, pa vi da pročitate njihove citate, ne da mi se sad tražite, pa to su, oni su otvoreno govorili da jednostavno treba potamaniti mentalno retardirane i sve to. I zašto mislite da bi ta ista elita koja danas ima, pazite, Bill Gates, u toj, mi mislimo da je on neki veliki milijarder i jako utjecajan čovjek na svijetu. U onoj pravoj svjetskoj operativi moći, zar vi mislite da se pravi šefovi, evo recimo da sam ja šef firme, pa ja bi imao nekakvog tam čovjeka da mi radi neki posao. Ja mislim da Bill Gates, Rockefeller i Rothschild, da su oni u stvari niža razina upravljanja, a ne više. Samo je to ona do koje mi možemo dopret pogledom pa nam se čini da je to uzrok kod njih. Jednostavno, priča je malo šira od toga, ali ako se uđe u tu priču, onda postaje još kompliciranije. Ne možete vi apsorbirati cijeli drugi svjetonazor tako što će vam neko u sat vremena to ispričati. Jer se on sastoji od toliko uvjerenja koje smo pokupili kroz život u društvu, školu, da mi nismo zapravo ni svjesni što mi zapravo o svijetu mislimo, a pogotovo nismo svjesni da li to mi mislimo ili nam je netko rekao. I evo, ja recimo gledam od 2003. chemtrailove, danas ih nema. Puno nebo chemtrailova, mislim, to su takva zaprašivanja, takve formacije, da ti ne možeš vjerovati da to netko ne vidi. Ja još dan danas srećem ljude koji nisu čuli za to. Kad nisu čuli, onda ni ne vide. To je taj princip. Tako da, eto, kako se zove nadzor nad onom što ljudi misle u uvjerenjima je ključan mehanizam kojim se uvodi sve. Jer chemtrailovi, cijepiva, 5G, koji zapravo ima jedan problem. Mnogi ljudi zapravo čak i pomalo krivo pričaju kad kritiziraju 5G. On je opasan koji sve Wi-Fi tehnologije, i 3G i 4G, to su znanstveni podaci, imam ja zbirku tih radova koji pokazuju koliko je ta elektromagnetsko zagađenje opasno za zdravlje. Ali ono gdje je recimo 5G zaista udara, to je kod toga što u nekim svojim frekvencijama, kada valovi nose frekvencije neke, oni su, znači, kad imate mali kratki val, onda on mora biti dio dužeg vala, nije sad to važno. Negdje kod 60 GHz oni pogađaju frekvenciju titranja molekule kisika. I u tom trenutku ta molekula kisika i postaje takva, promijenja polaritet da je naš hemoglobin ne može apsorbirati. I ako hoće da čuti pravu teoriju urote, postoji ona, ljudi koji se ti bave kažu ovako: čemu služi socijalna distanca među ljudima ako se gleda iz perspektive 5G? Tome što trebaš direktno zapravo sa tim mikrosnopovima pogađati ljude, da ti ne uleti neki drugi čovjek, ruka, noga, tijelo, tako da bi zapravo stvorio što? Respiratorne probleme.
Jer ako tebi neka uski zrak, milimetarski, mijenja kisik ispred tvojih usta i tvojih pluća i ti ga udišeš, ti više ne možeš disati jer ga hemoglobin ne može apsorbirati na isti način kao prije i ti imaš respiratorne probleme. I onda će ispasti da će se sa širenjem neke tehnologije takve odjednom širiti epidemija, ali niko nikom nije rekao da ta epidemija nije od možda virusa nego od nekakve elektromagnetskog djelovanja, jer se mi uporno pravimo da mi nismo elektromagnetski organizmi. A ipak koristimo EEG, EKG i tako dalje. Naboji električnih stanica su oni koji odlučuju kako će stanica funkcionirati. Drugim riječima, cijelo jedno područje koje bi trebalo potpuno zaustaviti ove sekunde i reći sada ćemo prvo 5 godina promatrati učinke na živa bića, a to je uvođenje daljnjih informacijskih, tehnoloških, ovih komunikacijskih tehnologija. Danas se zovu 5G, što nije jedna tehnologija nego zbir tehnologija, ali se zove 5G. Znači, to je potpuno opet u sjeni i ne samo to. Znate što čuje ljude? Vidite, sva sreća da to uvode. Taman smo se morali zatvoriti doma i moramo biti izolirani. Evo, hvala Bogu, sad će oni uvesti te virtualne stvarnosti i riješiti problem. Pa zar se ne zapitaš da nije možda obrnuto? Možda je stvaranje razloga da bi ti prihvatio nešto što ti možda toliko i ne treba. Znaš, zašto bi ti prihvaćao virtualni prikaz šume ako možeš ići šetati u pravu šumu? Zašto? Ali ako nemaš druge, prihvatit ćeš. Vidite, nije to lako. Ako vidite nekakva divna mi izlazi iz mozga, to ti se mozak zakuha dok o tom razmišljaš. Neka para možda tu izlazi. Ali šta da radim? To su stvari koje tako vidimo oko sebe. Gospodine Mišek, mislim da je ova vtora faza. Nije govorime za samoizolacije, no nije na neki način prihvatimo dobrovoljno vleguvanje v samoizolacije i bez virus, a to je preko Facebookot. Jaz veke si ovo stam vprašanje to, od koga nekoje momče ne dalo ruža na nekoja devojka? Ili ne otište na kafe? Komunikacijite ili spojovite ili dejtovite se pravati preko internet, se pravati preko Facebook. Вие ретко ќе најдете некој да нарача пијачка на девојка во кафана, веќе тоа веќе претходно се договара со Facebook. Facebookот не го замена начинот на живот, ние комуницираме со роднини преку Facebook, не одиме на гости. Нешто слично ќе се случува и сега, зашто да има студентски домови, кои веќе може да учите од вашето родно место на некој престижен универзитет онлайн. Значи ова е некоја втора фаза. Сега е со помош на вирусот, во наводници, на пандемијата, претходно доброволно. Facebook од нас не го наметна еден сосема нов начин на живот, кај што ние се само изолиравме. Кога ќе направите една проценка или пресметка, или на крај на месец, Facebookот ви праќа колку време сте поминале на Facebook или мобилниот телефон ви праќа пресметка колку време сте потрошиле на мобилниот телефон, ви гледате дека поише од 60% од денот, додека сте будни или 70% вие сте поминали или на Facebook или на мобилен телефон. Ако тоа не е самоизолација, не знам што може да биде друга самоизолација. Значи, ние веќе сме истренирани да бидеме у самоизолација 10 години, доброволно. Сега со вирусот, всушност влагаме во една многу порадикална фаза на самоизолација. Pa, to je to. Sve se zapravo se stvori na navikavanje. Zato je Edward Bernays koristio pojam stvaranje pristanka. Ti moraš pristati na ljude. Ko je najveći Big Brother? Ko je dao sve svoje podatke ljudima? I još ću vam jednu stvar reći. Ključno pitanje budućnosti je biometrija. Ljudi uopće ne shvaćaju značaj te riječi. Oni trče, džogiraju i na svojim pametnim satovima i mobitelima su dali uređajima sve svoje podatke. Srčane udare, tlak, temperaturu, sve. Sve je to negdje pohranjeno. Što će se dogoditi? Evo jedno malo razmišljanje, pa vi vidite da li je to znanstvena fantastika ili nije. Kada, znači, ono što moram reći da su svi sustavi našeg svijeta jedinstveni, kao što je otisak prsta, način da te se identificira, ili ona slika rožnice, kako to već ide mrežnice kad ljudi oko zapravo koriste za biometriju, tako je svaki naš podatak jedinstven. Mi imamo otiske prstiju na razne načine u našem tijelu, da li je to disanje, tlak, svi mogući parametri. Po tome se može nepogrešivo kao prvo prepoznati da li je taj čovjek uopće kraj pametnog telefona, taj određeni, a također se može prepoznati da li je odstupio od normale. I šta će se dogoditi kada će svjetska policija zdravstvena ustanoviti na daljinu preko tvog uređaja da si ti izišao iz norme? I što će napraviti? Ići će te izliječiti naravno, jer taj sustav je tu zbog nas. Ne samo to, možda ćete i izolirati da ne bi bio opasan za druge. Sve za tvoje dobro i dobro tvojih drugih. A sve zahvaljujući biometriji na daljinu, odnosno tome da su svi podaci o čovjekovom, jedinstveni podaci svakog čovjeka, dati potpuno besplatno. Dakle, ovo je Facebook, taj Orwell, ljudi se slikaju svoje ručkove. To je, ja bih rekao, čak i manja stvar.
Jer biometrijski podaci su puno veća stvar. A i oni su također šireni, ali ne toliko preko Facebooka, koliko preko pametnih uređaja, wearables takozvanih. Dakle, mislim, ovo što ste rekli nije bilo neko pitanje, to je više bila konstatacija s kojom se svaki čovjek mora složiti, ja ne znam kako bi se to moglo reći da nije tako. Nemšak, vi го спомнувате во 2 или во 3 наврати David Icke. Например, гледате масовно укинување или тргање од социјалните мрежи на неговите видеа. Посебно оние видеа кај што на некој начин ги спојува 5G технологијата со ова пандемија со коронавирус. Значи, тие видеа му се масовно тргани од социјалните мрежи, од интернет и така натаму и така натаму. Вие го отворивте прашањето на 5G. Опасна ли е таа технологија? Како вие би ја дефинирале, можем ли малку повеќе околу тоа? Нешто кажавме, нели, како функционира? Опасна ли е 5G технологијата? Знаете, луѓето секогаш се плашат од нешто ново. Некогаш е оправдано, некогаш е неоправдано. На времето ги кршеле машините за ткаење, бидејќи тие им ги земале работните места. Тоа се оние чартистички или лудистички движења некаде пред 3 или пред 4 века. Ова 5G технологија ќе ни помогне или ќе не одмогне? Ќе не направи да бидеме поздрави или ќе влие штетно врз нашето здравје? На Балканот овде постои енормен страв дека поради 5G технологијата ние масовно ќе умираме, бидејќи птиците масовно умират од 5G технологијата во Холандија, па имаше примери во Македонија и така натаму и така натаму. Што е според вас 5G технологијата? Ќе предизвика ли масовно умирање на луѓето и дали е толку опасна? Pa ovako, htio bih reći, jedan moj prijatelj koji se ovako bavi inženjerskim djelatnostima mi je recimo komentirao, oni smatraju da se do zabrane 5G tehnologije može bolje doći tako što će se u to uključiti neki inženjeri koji o tome ne znaju, pa će isprobati, izmjeriti, pa će onda možda kao neko tijelo utjecati na neke lokalne vlasti i tako to ide. Recimo u Hrvatskoj su neki gradovi, a prije izbijanja pandemije i u Europi su neki gradovi rekli da ne žele 5G dok se ne definira je li zdrav ili nije. Rekao bih da su se, dakle, tu pojavilo puno zapravo suprotstavljenih informacija. Neki ljudi su, recimo David Icke u tom intervjuu rekao da je 5G jako loš za ljude jer ih direktno gađa i tako dalje. U tome su, neki fizičari su rekli, gledajte, to nije točno, ti milimetarski valovi će zapravo manje ulaziti u ljude nego neki drugi. Onda su neki raspravljali o tom neionizirajućem zračenju. Ali ono što sam ja uočio kao jedini zapravo onako pravu istinsku zdravstveno zabrinjavajuću točku, jer neke od ovih možda proizlaze čak iz tehnološkog nepoznavanja. Mi smo svi tehnološki laici, zato mi jesmo u rukama inženjera. Ali ono što sam prije spomenuo, pitanje pogađanja frekvencije kisika, odnosno utjecaja na molekulu kisika i mogućnost da je mi apsorbiramo ili ne. Mislim da je to ona realna stvar koja postoji kod 5G mreže kao istinski realni zdravstveni rizik, jer istina je da smo se mi na sve tehnologije do sad naviknuli, ali isto tako istina kao što je bilo sa ovim tkalačkim stanovima, da uvijek imate jednu izgubljenu generaciju. Znači kada su uveli tkalačke, dakle, zapravo industriju i više ljudi nisu radili fizički, cijela jedna generacija je završila bez posla, alkoholičari propali su, ali danas podrazumijevamo da nam strojevi rade majice, a ne više ljudi. Znači imaš jednu izgubljenu generaciju. Ja mislim da je 5G tehnologija prije svega ljudima nepotrebna. O tome se radi. Dakle, čemu raditi? Ona gdje zaista jesu njeni zdravstveni rizici, bih rekao da je prvo upravo vezano uz ovu molekulu kisika i 60 GHz frekvenciju koja se poklapa s time. A druga točka je to što postoji doista danas već stotine znanstvenih radova da je Wi-Fi jednostavno štetan za ljude. Mnogi ljudi razvijaju tu elektrosenzitivnost, ne mogu biti u blizini rutera, u blizini škola, a 5G je to još jače. Znači, općenito je ta 5G mreža, znači, na tragu drugih elektromagnetskih zagađenja jednako loša. A ono što bih još htio istaknuti kao neku temu koju niko ne razmišlja, jest to da smo mi izloženi stvarno, svakodnevno i često put ne razmišljamo o tome da smo mi kao ribe umoteni u jedno more elektromagnetizma. Mi smo u stvari mokri električni uređaji. I do sada su recimo iz svemira, nama dolaze razne frekvencije, razne zračenja. I unutar zemaljskih zračenja imamo tu frekvenciju recimo 7,8 ili tako Schumanovu rezonancu i slično, koje se poklapa sa mnogim rezonancijama u našim moždanim valovima. Znači mi imamo jedan prirodni frekvencijski opseg koji sad odjednom će biti invazivno prekriven jednim sasvim drugim. I moguće je da ćemo mi biti lišeni u stvari mnogih elemenata zračenja za koje čak nismo ni svjesni ove sekunde
da su nam dobra, potrebna i tako dalje. Znači ja bih istaknuo 3 potencijalna rizika, da to sumiram kako ja to vidim 5G mreže. Prvo je to što uvećava značajno postojeće elektromagnetsko zagađenje koje se već pokazalo u mnogobrojnim svim tim radovima da ono jednostavno je za čovjeka na razne načine štetno. I sad da ulazimo u to trebalo nam sati. Ima ljudi koji su skupili sve te radove u jednom mjestu i tako dalje. Druga točka je upravo to što bi moglo stvoriti respiratorne probleme ako se pokaže da zapravo njen loš utjecaj na molekulu kisika i na sposobnost da takvu promijenjenu molekulu mi apsorbiramo. A treće je ono slobodno područje toga da smo ipak mi svi umočeni u zračenja i ritmove frekvencije Zemlje. Zemlja je umočena u frekvencije i ritmove sunčevog sustava. Sunce je jedna divovska masa, pazite, Sunce je 99,86 mase sunčevog sustava. 99,86% mase. Znači Jupiter, Saturn plus svi planeti, sva masa predstavlja 0,04. Pa i tu stalno ulaze razno zračenja. Meni neki moji senzitivni prijatelji kažu da kad dođe ovako chemtrailovi, da ne samo da ti osjetiš da je sunčevo zračenje slabije grije, postaje malo hladno, nego on veli ja osjetim neku drugu kao promjenu duhovne atmosfere, tako je to rekao. Tako da u svakom slučaju ključno je što zapravo nema pravog razloga. Ljudi bi se trebali zapitati šta će nama to? To je naravno sve dio jednog drugog projekta koji se zove svemirska ekonomija. A svemirska ekonomija je opet dio korporatizma i takve jedne umreženosti gdje zapravo ljudi više nisu ništa drugo nego nekakve eventualno baterije svojih stanova u jednom divovskom umreženom sustavu koji sve radi za njih. Dostavljaju im hranu doma, dostavlja im univerzalni temeljni dohodak da ne umre od gladi, brine za njihovo zdravlje pomoću pametnih telefona i na kraju krajeva ta briga za zdravlje će se samo proširiti sa psihičkih područja na fizička. Jer mi danas već imamo situaciju da ljudi čim se osjete malo tužno piju antidepresiv, kao da je tuga bolest, kao da su osjećaji bolesti. Nisi sretan, ti si bolestan, a zapravo si onda jednostavno tup. Ti imaš situaciju da jedan čovjek iz Australije dođe u Englesku, u Australiji je zdrav, a u Engleskoj je bolestan. Jer su ovdje postavili drugčije tabele. Kao što su većina lijekova koji se dobivaju za kosti, recimo, se daju ljudima koji imaju krhke kosti primjerene svojoj dobi. Pa ne možete uspoređivati kosti staraca sa kostima ljudi od 30 godina. I ako postavite omjer zdravlja na razini čovjeka od 25 godina, onda imate cijelu bolesnu populaciju kojima prodajete lijekove i time ih trujete. I svi ti lijekovi ti uništavaju kapacitet misli i mozga i tako dalje. Tako da ja bih rekao da je čovječanstvo izloženo simultanom udaru sa svih strana. A sad, ako hoćete, možete me zvati conspiracy theorist. To više čak davno nije ni postala nekakva uvjerljiva etiketa. Već su ljudi kad žele definirati svoj svjetonazor, onda kažu aha, ja sam ti teoretičar zavjere, samo da se zna kako on razmišlja. Jer šta to znači zapravo teoretičar zavjere? To vam je zapravo samo drugi naziv za onaj popularni New Age izraz buđenje svijesti. Niko ne zna što znači buđenje svijesti. A što ako buđenje svijesti znači samo da ti odjednom uočavaš da su stvari povezane koje prije nisi vidio da su povezane? U tom slučaju bi buđenje svijesti bio pozitivni izraz, a teorija urote negativni izraz za to isto. Jer kod teorije urote da zapravo isto ti vidiš da su stvari povezane. Samo onda neko kaže, a to si ti izvukao neke točke pa ih sad umjetno povezao. Pa možda jesam. Ali možda i nisam. Gospodine Mišak, stavат lugjeto znak nejednakost pomiju vakciniti i čipiranje. Demek, ako primime vakcini, njeke bideme čipirani. Ja ne velam neka vakcinite se korisni, всеко има слободен избор што ќе прави со вакцините, но зарем ние не сме чипирани од медиумите? Зарем не сме чипирани од овие смарт телефони? Зарем не сме чипирани поради тие податоци кои ги добиват секојдневно, како трчиме, колку ни е притисокот, колку ни е шекорите, така натаму преку тие смарт телефони, ние тие апликации секојдневно ги ставаме на нашите телефони. Ние не треба да бидеме вакцинирани за да бидеме чипирани. Ние сме чипирани веќе сосема доволно да имат податоци за нас, за да може да влијаат врз нас и така натаму и така натаму. Но луѓето стават знатна еднаквост помеѓу вакцинирање и чипирање. Не велам дека тоа не е точно, само размислувам можеби малку поразлично во некоја фаза, не глобално, туку во некоја фаза. Според вас, дали преку вакцините луѓето ќе бидат чипирани со одредени мали чипови и така натаму и така натаму? Pa, tu se radi o sljedećem. Kad ljudi kažu čipiranje, naravno, kao što ste rekli,
čipirani smo ako je čip uređaj koji te prati, pa i ako slušate, kao što te kompjuter sluša, pa ti nešto kažeš, a on hop već iskoči s reklamom za to što si ti spomenuo. Znači slušate i koristi tvoje podatke. To definitivno je čipiranje. Danas čipiranje više nije ništa posebno u smislu toga da recimo u Njemačkoj jedan čip košta, 100 do 200 eura i već se, 10.000 ljudi to stavilo čipove, znači čovjek ima 4 čipa ili 5. Jedan je za ulaz u kuću, drugi je za auto, treći je bankovni račun, znate ono, kao što danas imamo kartice, kako se to kaže, bezkontaktne. To je sve u redu, ti čipovi tu postoje u tom smislu. Ali u kontekstu toga što Bill Gates toliko jako, pazite, zamislite ono, baš jako želi sve cijepiti. Ja bih svakom savjetovao da se zapita zašto on to tako jako želi. I to se doista spominju mikročipovi. Prije nego što uđem u to područje, jer to je malo rubno područje, htio bih pokazati ovdje, ovo je vlakno koje je meni poslala jedna djevojka iz Donjeg Miholjca, to je vlakno koje je padalo iz aviona. Avioni su bacili takva vlakna ne samo nad Hrvatskom, bilo je tog i u Francuskoj i drugdje, bilo je po novinama i ona je meni poslala taj uzorak. Potom je taj uzorak jedan moj prijatelj odnio na institut Ruđer Bošković i slikao ga je. Ovo ne možete sad vi to vidjeti, ali mikrometri, nanometri. I što se sad događa? Svašta je tu nađeno. Između ostalog su ta nanovlakna, to su stvari vlakna nano veličine, prepuna ovakvih nakupina željeznog magnetita. E sad, fizičar koji je to radio, dvojica su bila, koji je radio tu cijelu analizu i koji je iznio svoje mišljenje, je rekao sljedeće. Ovako je rekao. Samo da vidim. Aha. Vlaknima je dodana funkcija integriranjem nanočestica željezovih oksida ili hidroksida, što se naziva funkcionalizacijom. Znači, on je rekao ovako, ove druge pojave koje smo našli u tim vlaknima, neka mala bića i tako dalje, kao to je kontaminacija. Ali ne mora biti, jer u kontekstu Morgellona, ovako su nekad davno prikazivani demoni, a ovako recimo izgledaju Morgelloni, gljivice koje preuzimaju čovjeka i nek se ljudi malo ukucaju te stvari. Uglavnom, htio sam reći da ta vlakna koja se bacaju iz aviona, nano veličine, u sebi imaju čestice magnetita. I moj prijatelj, jedan fizičar, smatra da je moguće da te čestice magnetita ulaze u tijelo da bi bile dio jednog drugog sustava koji se zove HARP. A to je sustav elektromagnetskog oružja koje udara kako na klimu, tako na potrese, a i na raspoloženje ljudi ili može stvoriti sušu i tako dalje. Ako stvori elektronsku barijeru pa ne mogu neke struje zračne više ići kako su išle. Drugim riječima, zašto sam ovo pokazao? Jer spomenuli ste čipiranje. Što je zapravo čip? I koliko vrsta čipiranja ima? Evo, na ovaj način čovjek možda može biti čipiran pomoću toga da ima neke čestice u sebi koje će biti prijemčive na neka polja. Koje mi nemamo dovoljno u sebi magnetita, nekih željeznih čestica. Da li će te čestice koje se žele ubaciti kroz cjepiva, što nije nikakva znanstvena fantastika, jer to danas već postoji. Dakle, vi imate situacije gdje se razvijaju nanotehnologije, gdje čovjek zapravo može kamerom kao sa joystickom što upravlja dronom, tako može sa joystickom upravljati mikro nekakvom podmornicom koja se nalazi u tijelu i tako navodno popravljati oštećenja. To je nešto što se u medicinskoj literaturi danas nalazi pod normalno. Ništa strašno. Malo naprednija tehnologija. U tom kontekstu, kad vi imate u sebi mikrotehnologiju koja je takva da je potpuno lako može ući sa cjepivima, ona je daleko manja od igle za cjepivo. Plus, imate tendenciju da se u ljude ubacuje nešto i da se njih na neki način na daljinu upravlja ili stimulira. Ja mislim da u stvari promatramo način kako se želi čovjeka nekako što bolje, možda i bez njegovog znanja, spojiti ili izložiti utjecaju raznih elektromagnetskih frekvencija, što je inače strast Amerike i SSR-a u tijekom 20. stoljeća bila cijelo vrijeme. I u tom kontekstu, mada mi ne možemo dokazati da Bill Gates želi ubaciti čip kroz cjepiva, ne možemo to ni isključiti. Jer ako čovjek toliko silno želi sve ljude na svijetu cijepiti, navodno zato da bi ih sačuvao zdravima, i ako smo već prije rekli da ideologija cjepiva možda i nije ispravna i da zapravo nikad cjepiva nisu ni lišila nas bolesti, sad ili on to ne zna, ili to zna. Ako zna,
Možda jednostavno želi ljude zaplašiti tamo gdje su najtanji. Ne toliko zdravlje njihovo, nego zdravlje njihove djece. I onda će im reći razbolit ćete se ako se ne cijepite. Htio sam reći da je ta situacija potpuno legitimna, jer ti isti eugeničari koji su uključeni u način da se obustavi ili kontrolira populacija svijeta su također na nekim drugim poljima vezani uz nanotehnologije. Evo, ja bih htio reći da transhumanizam se temelji na 4 znanosti. Dakle, 4 temeljne znanosti kad vidite na hrpi, znate da je to taj potpis, makar se uvijek tako ne zovu. Prvo su informacijsko-komunikacijske tehnologije, kao jedan vid, naravno, hardvera. Drugo je nanotehnologija. Treće je neuroznanost. I četvrto je biotehnologija. Znači, imate proučavanje uma i mozga, proučavanje gena i manipulacije genima, nanotehnologiju, kako nanotehnologiju staviti u čovjeka pa da nešto korisno s njom radite, i opću umreženost. Evo, te 4 stvari staviti na hrpu kao mainstream znanosti današnje, koje se često puta zovu po kraticama. Sad se ne mogu sjetiti, ali svaka od tih znanosti ima svoju kraticu, pa se to zove nano, bio. Vi tu vidite da vi stavite Bill Gatesa kao eugeničara i tu strast prema cijepljenjem, vi vidite da vi morate naći neki razlog zašto on toliko želi. I ako više ne vjerujete da to želi iz dobročiniteljstva, i ako više ne vjerujete da to želi iz razloga da ozdravlja ljude, zašto to želi? I kojih je struktura on dio? Ovo što pričam, tako funkcionira teorija urote, je li tako? Ali da se nešto razumijemo, sve naše interpretacije svijeta su isto takve. Mi smo od nekih fragmenata složili neke sebi slike koje ne moraju biti nužno točne. Svune Mišak, dojeka traje ova pandemija со коронавирус, масовно луѓе на Балканов, вклучително и во Македонија, снимат одредени чудни светлини на небото, чудни објекти. Може би на Фейсбук ги имате видено, имаше Кавадарц, имаше Куманово, имаше во Србија, имаше дели во Швајцарија. Чудни објекти, например, чудни светлини, одредени роеви на звезди, така натаму и така натаму. Се случува ли нешто чудно? Вие сте имале многу емисии нели на таа тема. Можно ли е тоа да е на некој начин смислено правено за да се засили таа параноја кај луѓето и така натаму? Дали некој тоа може намерно определи? Навистина се случуваат некои чудни појави на небото токму сега во овој период. Ovako, ja nisam vidio to o čemu pričate, nisam ni gledao, ali neki moji prijatelji su gledali i čak s neki ljudi koji sam sretao su mi pričali i zapravo su znali o čemu i pričaju. Mislim da je to čak i neki astronomi domaći su objašnjavali ljudima da to nije NLO, naravno nije NLO, nego je nešto drugo. Bilo je bolje da je NLO. To bi trebali biti nizovi satelita koje ovaj Elon Musk lansira, i Kinezi, i Japanci, i Amerikanci. Znači pričamo o tisućama satelita. Plan ih je barem 4005 pa do 10-20 se spominje. Kao što je nekad u vrijeme Artura Clarka koji je iznio ideju, ili to bio Isaac Asimov, ne, Artur Clarke iznio ideju o geostacionarnim satelitima. Znači satelitima koji prate kako se Zemlja okreće i uvijek se nalaze nad istom mjestom na Zemlji. I oni su omogućili prve satelitske televizijske prijenose, ti geostacionarni sateliti. Kasnije, naravno, u kontekstu američkog programa Star Wars su došli na nebo i sateliti ubojice, odnosno sateliti laseri koji bi trebali u slučaju rata uništiti lasere suprotne sile. A danas Elon Musk smatra da će zapravo proširiti 5G mrežu na cijeli svijet upravo pomoću tih satelita. Ta 5G nije samo jedna tehnologija, kao 3G ili 4G. To je splet tehnologija. Znači, s jedne strane, u napućenim područjima morate imati puno malih odašiljača i antena, raspoređenih u stupova i posvuda, jer ti valovi su sitni, pa da oni mogu sa puno različitih stupova vas pratiti, bez okretanja. Te male lampice same zapravo usmjeravaju snopove. Međutim, ideja 5G mreže ovih satelita je da se stvori i infrastruktura koja neće u prirodi biti tako dobra kao u gradovima, ali će ipak biti prisutna. Dakle, da vi imate internet, puni internet apsolutno svugdje. Na Himalaji, u pustinji Gobi, gdje god poželite, 1000 satelita šiba od ozgora, od ne znam koliko, 30 GHz toliko obavija Zemlju cijelim jednim valom velikih valova koji na sebi nose male valove i u stvari stavljaju Zemlju jedan elektromagnetski kavez. Tako da ljudi koji su meni govorili da su vidjeli takve nizove po 8 do 10 svjetala koje lete po nebu, mislim da nije prvi put u povijesti da su ljudi viđali satelite kao neke svjetleće objekte, doista jesu. To je stvaralo zabunu sa NLO-ima, makar satelit ide sporo i visoko, za NLO se zna kako leti naglo, ali u ovom slučaju mislim da su ljudi viđali te neke od satelita koji su počeli se lansirati. Velim, kao što ste rekli, plan je 2030. i nije još svih 4000 satelita na nebu.
Ali Elon Musk i drugi pomalo lansiraju 10, 20, 30, 50 u nekim blokovima i ja nemam drugog objašnjenja za to, na kraju krajeva ja to nisam ni vidio, ali ljudi koji su gledali su rekli da vide kao niz od 8 svjetala ili 10 koji ovako ide i odjednom nestane. Naravno, i to je zapravo sasvim realno objašnjenje je bilo da su to sateliti. Ovako i onako u našoj orbiti već i danas imate 1000 satelita, to je takozvano svemirsko smeće. Kad god se astronauti nađu u orbiti, oni su u velikoj opasnosti zbog silnih komadića bivših sondi koje jure oko orbite. I vjerojatno bi ti odrazi bili odrazi tih satelita koji se šalju, makar ne vidim što je tu toliko misteriozno. Gospodine Mišak, уште една теорија на заговор. Приказната дека Тесла го има истражено, има дојано до одредени податоци за патување во времето. Дека дел од тие негови тајни податоци ги имат запленат американските тајни служби, дека еден од тие луѓе кои ги има запленато тие податоци или тие истражувања на Тесла е чичкото на Доналд Трамп, кој бил познат професор на Принстон универзитетот, и дека Доналд Трамп располага со тие наречеме податоци или истражување на Тесла како да се патува низ времето. Тоа е последна теорија на заговор, која тука на Балканскиот полуостров се кажува, дел разни научници, па дури доктори во своји телевизиски настапи тоа го имат кажувано. Пулмологот Несторович или кој еден дел на тој кризен штаб во Србија околу справување со коронавирусот, тоа го има кажано во една или две телевизиски интервјуа. И сега веќе луѓето почнуваат да прашуваат има нешто вистина во тоа или нема нешто вистина во тоа, дали на вистина Тесла има откриено како да се патува низ времето. Се говори за одреден брод кој има патувано, кој си има вратено меѓутоа без посадата. Точно ли е тоа? Може ли нешто околу тоа да кажеме и горе-доле да го превршуваме разговорот? Pa, znam o čemu pričate, jer je na tu temu napisana i knjiga i film je snimljen. To se zove projekt u Montauk. Ovako ću vam reći, u ovim graničnim područjima ima nekih stvari koje stvarno jesu. Dakle, mnoge stvari koje možda mainstream znanost ne bi htjela čuti, ali recimo činjenice mnoge o svijesti, telepatije, telekinezije, o tome da svijest prekorača vrijeme i prostor i vrijeme, naglašavam, su dokazane sa statistički puno značajnijim faktorom nego mnogi lijekovi koji dolaze na tržište, baš zato jer su to bile nevjerojatne teze. U kontekstu svih tih rubnih graničnih područja se pojavljuju onda neke podurbane legende. Ja sam inače napisao knjigu Putovati kroz vrijeme, zašto ne? Jako mi žao što nije objavljeno u Makedoniji, jer to knjiga koja sadrži sve o putovanju kroz vrijeme, znači prvo sve fizikalne koncepte mentalne unutar Einsteinovskog svemira, pa onda one vezane uz svijest, i onda naravno vezano uz urbane legende. Ovo sa projektom Montauk sam ja stavio pod urbane legende. Zašto? Mi zapravo imamo knjigu o projektu Montauk i o tom brodu koji je nestao pa se pojavio, međutim kad ideš gledati, tražiti izvore te priče, vidiš da je izvor jedno anonimno pismo. Pa su ljudi napisali cijelu knjigu o tome. Izvorno u toj knjizi se nije spominjao Tesla, nego se spominjao jedan projekt iz 83. u New Yorku, pa je napravljen kao vremenski tunel prema 43. Sam Tesla, ja ne znam da se on bavio tehnologijama o putovanju kroz vrijeme, jer dosta sam se bavio njime, čak sam i napisao jednu knjigu od 100 strana za časopis Drvo znanja. Znači, za njega postoje ono poznato razdoblje, onda postoje ono razdoblje kad je maknut sa scene, kad je zapravo htio stvoriti bežični prijenos i onda tu dolazi to područje 20. i 30. gdje se o njemu ne zna puno, ali ipak stalno objavljivao u raznim časopisima, pa ja moj stari prijatelj je za $5,000 kupio komplet časopisa Electric Experimenter iz 20. i 30. gdje je Tesla dosta pisao i vidi se čim se on bavio. On se nije bavio toliko vremenom. Prije bi se bavio eterom, električnom prirodi svemira i tako dalje. Što su ti agenti uzeli iz njegove sobe? To nikad nećemo saznat, no ja mislim da putovanje kroz vrijeme usmjereno na nekakve uređaje je potpuno promašen koncept. Jer istinski vremoplovac je naša svijest. U američkim istraživanjima remote viewinga, onog špioniranja na daljinu, se pokazalo da ljudi nekad vide neku udaljenu lokaciju, ali da je vide u nekom udaljenom vremenu. Potom su mnogobrojna znanstvena otkrića pokazala da naši fiziološki elementi našeg tijela vide 1 do 2 do 3 sekunde u budućnosti. Znači kad su ljudima pokazivane ružne i lijepe slike, reakcije su je pojavljivale prije nego što se slika pokazala. Tako da ako postoji istinski vremoplovac, to je naša svijest. I to je potpuno u skladu sa razmatranjima da se zapravo cijela naša stvarnost stvara tu u našem mozgu kao neka virtualna stvarnost, jer naš mozak koji interpretira osjete, se nalazi tu unutra. Tu unutra mi osjećamo stol, gledamo se i tako dalje. Tako da
nisam baš siguran da sad Trump ima nešto za putovanje kroz vrijeme, pogotovo zato jer mislim da američki predsjednici u tim pričama o tajnim tehnologijama nisu visoko rangirani. Znači negdje još od 60-ih, 70-ih godina su neke od tih tehnologija skiranih sa NLO-a prije, dakle sa UFO-a, su dobivale takve stupnjeve povjerljivosti da je bio potreban kontinuitet. Znači američki predsjednik, od Eisenhower je bio zadnji koji ima uvid u to, američki predsjednici nemaju uvid u te stvari. Tu imaju uvid neki ljudi koji su neki inženjeri, direktori nekih firmi, nekih instituta koji se stalno pojavljuju, postoji jedan kontinuitet, a predsjednici se samo mijenjaju. Tako da ta priča da Trump, ja sam tu čuo puno čudnovatih stvari, čuo sam ono kao, ljudi su mi zadnje vrijeme pričali kao da je Trump izdao tjeralicu za Billom Gatesom. Ja sam ljudi pitao, otkud vam to, gdje to mogu vidjeti? Je li neka vijest o tome? Onda su mi govorili, ma da, to u srpskim medijima uglavnom. Sad, ja nisam baš nešto išao pratiti, ali kad ste već spomenuli kako se zove te medije koje tako pričaju ovo, stekao sam dojam da tu postoji nekakva tendencija prema pretjerivanju i pojednostavljivanju. Jer stvari su složene, kompleksne i užasavajuće i tajnovite i fantastične na način kako smo to prije opisivali, a sad baš da u tom bućkurišu se apsolutno ubacuje sve živo sa nekakvim upitnim smislovima. Evo, odgovorit ću dakle kratko, pa ja ovako na prvu loptu, na temelju svega što znam, ne bih baš bio sklon ideji da Trump ima vremeplov. Zadnje pitanje. Почнахме со корона пандемијата, ајде да завршиме со корона пандемијата. Две работи се клучни. Стравот кој е присутен и кој веројатно ќе остани, и медиумите. Не е можен страв без медиуми, медиумите го наметнува тој страв. И како нели финале на сето тоа се поставува прашањето, ако имаме страв, ако имаме медиуми, ако имаме 187 земји кои се погодени од таа пандемија, многу повеќе од колку што беше во текот на Втората светска војна, колку земји беа зафатени со таа Втора светска војна, дали ние сега сме во некоја трета биолошка светска војна? Еве, нека биде финале на разговорот. Pa ja oduvijek smatram da se vodi rat protiv ljudskosti. I ne mogu tome nešto dodati. Rekao bih da zapravo, znate o čem se radi? Stvarnost je istinski više razinska. Evo, daću vam primjer da vam još više zakompliciram ovo pitanje. Jel može? Eto, recimo, ako se sjećate onog Denikena, Zeharija Sićina i drugih ljudi koji su se bavili temom koja se zvala paleokontakti. Znači, pitanjem da li su u početcima civilizacije neka izvanzemaljska civilizacija ili možda neka naprednija zemaljska ili unutrazemaljska, ko će to znati, sudjelovala u stvaranju civilizacije koja je sama po sebi potpuno drugačija od svih društvenih struktura koje su ljudi sami po sebi stvarali. Bez obzira da li to bili naši preci na Balkanu, ili Australci, ili Sibirci, ili Indijanci, oni uvijek stvaraju obiteljske, rodovske udruge i žive u virtualnoj stvarnosti nekoj šamanističkoj. Oni znaju da je ovo oko nas više razinska stvarnost sa puno raznih bića, entiteta, duhova, prirode, svega tu ima. E sad, u svim tim starim pričama se uporno spominje, recimo Sumerani to eksplicitno kažu, pazite, to sumerolozi prenose doslovce kako oni kažu, veli došli su Anunnaki i stvorili su ljude da im služe. Ako je u povijesti izvršena genetska intervencija na ljudskom rodu, i ako je neki primat ili neko možda poboljšan pa da postane suvremeni čovjek, u tom slučaju, i ako je tako nastao ovaj svijet u kojem mi danas živimo, zašto ne bismo razmišljali na sljedeći način, koji je možda malo depresivan za ljude, ali i to vam je priča. Dakle, ako danas jedna korporacija, GMO kompanija, uzme indijsko sjeme, poboljša ga, promijeni ga, patentira ga i smatra to svojim, zašto ne bi nekakva korporacija, a ta korporacija je današnji svijet, ako je nastavak ovog svijeta od prije 5.500 godina, koji je počeo sijanjem civilizacija na 7 mjesta na svijetu, ako su te drevne civilizacije, ako ste ti drevni neki posjetitelji stvorili čovjeka, poboljšali nekog primata genetskim inženjeringom, pazi, možda su nas i pogoršali, ja sad to ne znam, ali recimo da su nas poboljšali, po današnjim zakonima, oni imaju autorsko pravo na nas, je li tako? Je to logično? Tako da iz te perspektive, ja čak ne bih rekao da se vodi rat protiv čovječanstva da bi se čovječanstvo uništilo, jer iz te perspektive stvarno široke, mi nečemu služimo. Ali, kuriš, robovi bi trebali biti robovi. Ako robovi shvate svoj psihički i duševni potencijal,
onda to više neće biti. Znači ono što ja mislim je da se vodi rat protiv ideje o moći ljudskih bića. A to se radi tako što se život definira na jedan način, čovjek definira na određeni način, zdravlje definira na određeni način. Tek se sad na početku 21. stoljeća otkriva da naša DNK emanira i svjetlost, i zvuk, i da je možda dio šireg komunikacijskog sustava. Istraživanja psihodelika se opet pojavljuju u 21. stoljeću, gdje se vidi da taj DMT zapravo na neki način nas povezuje na neki mistični način sa svijetom. Tako da bih ja rekao da se prije svega od robovlasnika na svijetu vodi rat protiv ljudi, ali ne toliko da bi se svi ljudi ubili ili uništili, nego da bi se možda svelo na određenu mjeru razumnu koja bi bila korisna za tu elitu i možda da se smanji opseg svijesti o našoj moći, jer mi u stvari smo hodajući placebo. Ograničenje onog što mi možemo su u stvari ograničenje onog što mislimo da možemo. Recimo jedna majka koji auto zgnječi dijete, ona digne auto od 2 tone vlastitim rukama. Znači ona to može. Samo u ekstremnoj situaciji je zaboravila da ne može, jer je morala spasiti dijete. U običajnim okolnostima opet zna da ne može i ne može ga dignuti. Tako da jest, neka vrsta rata protiv čovjeka postoji, ljudske rase, ali ne bih rekao da je to rat kao nekadašnji ratovi, pa ti nekog pobjediš pa zavladaš. Prije bih rekao da je to način da se ljudski rod zadrži u kavezu u kom se već postoji, jer očigledno da na početku 21. stoljeća prodiru mnoga shvaćanja kojih prije nije bilo. Ljudi se danas čude što se zbiva, ali ja vam jednu stvar velim, ovaj sustav u kojem danas mi živimo, taj isti sustav je stvorio Drugi svjetski rat, Prvi svjetski rat, Francusku revoluciju i mnoge druge stvari kroz povijest, kraljevske plemičke loze, cijelu ideju zlata recimo. Zašto ljudi skupljaju zlato pa ga onda čuvaju u trezorima? Kome to treba? To je nasljedstvo onog što su stare loze tražile zlato i ljudi su zapravo primarno kopali zlato i tako dalje. Pa evo zanimljivo je da se recimo najstarija kultura, ova Vinča, koja se nalazi ima centar u Beogradu pa se širi u sve krajeve okolo, zanimljivo je da su najstarije naselja Vinče na rudokopima. Čovjek bi rekao da je neko tamo posijao civilizaciju da bi tu vadio zlato, jer je Balkan bio pun zlata. Znači, možda to nije neolitska utopija, kako se mislimo da je, nego gradovi od 7-8 tisuća kuća, potpuno isti. To više izgleda kao radni logor. Zašto bi ja izgradio kuću, pa ti došao i meni kuću na moj zid nalijepio? Pa odi tamo malo dalje pa je gradi. Znači, kad gledamo iz te perspektive, ja bih prije rekao da se radi na tome da se čovjeku zaguše sposobnost o tome što on je i njegovim stvarnim moćima i sposobnostima koje su se pokazale kroz parapsihologiju i druge zabranjene znanosti, da to tako kažem, i rekao bih da danas te moći rastu. I zato jer te moći rastu, placebo se povećava, sinkroniciteti se povećavaju, da baš zato jer te moći rastu, ovaj sustav isto ubrzava. I ne bih se kladio u pitanje sa sigurnošću tko tu koga slijedi, ko je napred, a ko je straga. Možda ovaj sustav zapravo samo lovi ljudske narastajuće sposobnosti u pokušaju da ih vrati u okvire u kojima su bili prije. Paradoksalno je to što mi tu zapravo dolazimo u razmišljanju do praktički 2 principa funkcioniranja i zanimljivo je što je ovaj kreativni princip, jer kreativnost dolazi iz nereda, iz neorganizacije, što sustav koristi kreativnost ljudi da bi stvorio nekreativni sustav. Pazite, prvi ljudi koji su radili računala su bili kreativci 60. godina, koji su koristili psihodeliju, fraktalnu geometriju, svu tu matematiku da bi stvorili prva vizualna sučelja koja su omogućila osobna računala. Dakle, njima je trebala pristup kreativnosti, psihodeliji i svemu drugom da bi to stvorili, a oni su stvorili jedan rigidni sustav u kojem ti danas na pametnom telefonu niti znaš išta, niti možeš išta napraviti jer je integriran. Znači, naša kreativnost stvara fenomenalne izume, čipove, televiziju, smartfone, kojima onda zapravo neka struktura poslije ih koristi protiv ljudi. Tako da, u stvari, ja ne bih toliko više tu ne razmišljao o ljudima, ne ljudima, bićima. Ja više volim razmišljati o 2 mentaliteta. O jednom strojnom mentalitetu, euklidovskom, kockastom, ova geometrija koju mi koristimo, to je geometrija strojeva. Zgrade, strojevi, pogledajte si prirodu. Lišće, stanice, pluća, srce, ptica, što god da pogledate. Nigdje nemate ove strojne geometrije koja ima puno istih dijelova, puno istih automobila, serijske proizvodnje, sve isto, a sve drugačije. Znači, mi imamo princip fraktalne geometrije u prirodi i nismo njega odraz,
On je uvijek na granici reda i nereda, kreativan, nepredvidiv, uvijek u promjeni. I imamo ovakav strojni sustav koji ljudi grade, ali sam sustav se nameće ljudima gdje odjednom bi ljudi trebali biti dio jednog sustava koji će biti repetitivan, stalno isti, monoton. Ako ne znate kako bi to izgledalo, savjetujem ljudima da si još jednom, ili po prvi puta, pročitaju klasike 84. od Orwella i Vrli novi svijet od Huxleya, jer te dvije knjige zajedno opisuju naš svijet. U Orwellu totalni nadzor, vječni rat, televizor koji te gleda, a u Huxleyu ljude koji su osuđeni samo da se ne povezuju s drugim ljudima, da nemaju nikakve veze, rađuju se embriji u pogonima, u tvornicama, ne rađuju živi ljudi, svi se moraju baviti ili sportom, ili plesom, ili poslom, a ako padnu mali bet, pojedu neku tableticu antidepresiv. Znači, te dvije stvari kad spojiš, dobivaš naš današnji svijet. Nisu ti ljudi bili vizionari koji su to pisali, oni su znali o čem rade, o čem govore, jer su bili dio jednog društva, nije važno sad to. Sam sam htio reći da na ono pitanje da li se vodi rat protiv čovjeka. Prejednostavno bi bilo reći da, ali djelomično je to točan odgovor. A sad ne znam da li sam bio dovoljno jasan u pokušaju da malo to sad elaboriram. Nije to baš tako jednostavna materija. Ako neko baš nikad nije čuo za, evo čim ja spomenem izraz spale u kontakti, neko će reći što? Mi zapravo moramo raditi na tome da učimo ta rubna granična područja, jer ima jako puno tih područja koja su kao neki znakovi zabrane kretanja. Ti odjednom suočiš se s nekom teorijom i vidiš pa to nije bilo tako, ali u stvari ako nije bilo kako su te učili nego drugačije, onda možda stvar ovaj današnji svijet ima neke logike, inače ja bih rekao da nema nikakve logike. Kako ima logike u tome što neki ljudi truju atmosferu za druge ljude kad i sami žive u toj atmosferi, jel tako? To svi kažu pa to nema smisla. Pa tako gledano doista i nema. Gospodine Mišak, mi biše zadovoljstvo. Odlično intervju. Mnogo zdravlje, mnogo sreća. Se nadam neka brzo... A ja da vam kažem, uvijek volim malo vježbati svoje slušanje makedonskog. Se nadam brzo kad se vidimo Zagreb na jedno kafe. Sve najdobro, mnogo zdravlje. Šta nam fali ovako? Pa dobro, vidite, ние сме дел на тия 10, 15 или 20% od luge, to koji ne sakame vaka da živeme, koji sakame da živeme normalno. Sve najdobro. Još jednu stvar reći, prije nego što se pozdravimo. Evo, da ne bude sve tako crno, jedna mala prednost transhumanizma. Da sam ja kod vas u studiju, ne bih mogao pušiti. Da, to je tako. S obzirom da sjedneš za svojim stolom u svojoj sobi, niko mi ne brani. Pa eto, da ne kažemo za kraj da je baš sve tako crno. Odlično. Hvala mnogo. Golem pozdrav. Sve najdobro. Također i vašim gledateljima. Doviđenja. Pozdrav. Ovo беше емисията в Центъра. Съм вас Коевто, почитани гледачи. Вечерва и пред 4 дена можете да погледате две интервюа, односно интервю поделено на два дела со Крешимир Мишак, во трајање некаде до 100-115 минути. Две одлични интервюа, се надам дека се задоволни. На најголем дел од прашањата можевме да дадеме одговори. За тие што не дадовме одговори во некоја наредна прилика, дали со Крешимир Мишак или со некој сличен профил на гостин во емисијата во Център, ви најавам ново дружење за 3 дена, недела 22 часот, до недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.